Dobar dan, dragi naši. Evo, nalazimo se na probi, zvijezde pjevaju. Jedna od posljednjih proba, ali tako? Tako je. Ovo je Borko Perić. A ovo je Jelena Radan. Borko kao učenik je odličan, ne znam kojim terminom da se zapravo tim opisima, znači 5+. Super je ono što nije jednostavno kod njega je da jako puno razmišlja, kao da ima ženski mozak, bi čak se usudila reći. Tako da svaku stvar mu moraš stvarno objasniti, ne zato što je ne razumije, nego zato što je moram i argumentirati, ali kod njega se stvarno radi o finesama, to nije ono početak, pa ok, ajmo sad naučiti kako ovo ili ono. On ima veliko predznanje, tako da zapravo stvarno se radi baš o onim nekakvim nijansama i nekako možda nekim interpretativnim momentima u kojem sad, da li ja sam dobro tebe pročitala ili ne, to je pitanje, ali pokušavam, evo, možda malo oblikovati taj dio, ali zapravo zajedno to radimo. Pa kod mene trema postoji, ali je njegova trema isto izražena, pa onda pomažem njemu i onda zaboravim na svoju. Da. Kako se ti osjećaš? Pa ja sad nemam ako na tim probama tremu, ali kad treba kad je vrijeme izaći pred ljude i tako, onda mi krene trema jer ipak nisam na svom terenu. Ali s druge strane mi bude mi gušt, užitak podjednako, tako da to se malo, ali Jelena meni je tu velika pomoć, ona mene smiri. Odmah ja kad nju vidim na sceni kako ona piva, dogodi se ono sjajno što je i super pred nastup. Sjećam se kad sam ti gore kad se stojimo, kad sam ti rekla da, to su samo te dvije minute, nema drugih, nema više, nema, znaš. Ali super je jer uz tu tremu dobiješ zapravo i nekakav zalet, dobiješ naboj, to je taj adrenalin i on ti da onda tu snagu da zapravo sve ispadne ok, ako smo navježbani dobro, a zato upravo sad idemo i na probu još jednu. Dalje vježbati. Pozdrav svim gledateljima Pop rock HR-a. Rob. Okay. She finally cracked.